umwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR yarasiwe mu mirwano yabahuje n'umutwe wa AFCM 23. Ibyo ndaje ngo tubiganireho, gusa siyo nkuru gusa tugiye kuganiraho uko tugiye no kuganira ku munyekongo wari uri hariya mu gihugu cy'u Burundi, akaba yafunzwe n'ubutasi ashinzwe kwegera u Rwanda na M23. Ese waba ubizi ko hari abasirikare ba FARDC bamaze kuba bajya mu gihugu cy'u Burundi? Izo ni inkuru zigira kuri 3 nje ngo tuganireho. Ndibenga Oziana, nkuhayikaze hano kuri The Quick Times News. Ni mutarakanda subscribe ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Reka duhere kuri iyi nkuru y'umuyobozi cyangwa se umwe mu barwanyi ba FDLR amaze kuba arasirwa mu mirwano yabahuje n'umutwe wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 cyangwa se AFCM 23. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko General Mutayomba, umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za FDLR cyangwa se umutwe w'abasize bakoze genocide mu Rwanda, yarasiwe mu mirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi ba Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 cyangwa se AFCM 23 mu gace ka Ngururu gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com n'umunyamakuru wabo wegereye aho imirwano iri kubera, avuga ko General Mutayomba yarashwe n'amasasu abiri hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace ka Ngururu. Ni imirwano itari yoroshye, yarasiwemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12:30 nibwo Mutayomba yagejejwe mu bitaro Ibeni. Aya makuru yemejwe na Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Wilimanzi mu butumwa burebure agaruka ku bigwi bibi bya General Mutayomba. Yagize ati: isi ni ahantu heza itamufite. Uwiyise General Mutayomba ntabwo ari umusirikare mukuru wabigize umwuga. Yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya kwiyita umujenerali maze aba umuyobozi wa FDLR. Tshisekedi ubwe yahuye nawe ndetse n'umugore we akurwa mu bwihisho i Bujumbura ajyanwa i Kinshasa. Ubu ni bumwe mu butumwa burebure bwa Manzi Willy, umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni Vice Guverineri wayo, akaba hari intara n'ubundi igenzurwa na AFCM 23. Yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje yabihembewe, yabihembewe kandi akarindwa. Ubwo kubihemberwa no kuba yishwe. Yagize ati: umurage wa Mutayomba numwe wo gusenya. Yisha abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, ingo n'imidugudu abihindura umuyonga. Yakomeje agira ati: vubaha imidugudu ya Kinigi yatwitswe areba, bituma imiryango ihunga kandi yashegeshwe. Uyu munsi ubwo Tshisekedi yari mu nzira yo kwitabira umukino w'umupira w'amaguru, mu gihe ibibazo bikomeye bikomeje kwibasira igihugu, iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa nk'ibikoresho bya gahunda za politiki. Guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru yagiye kure aca umugani mu Kinyarwanda ati: hariho umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitanwa nayo. Niba ushyigikiye imbwa bishobora kurangira ukubitanwe nayo. Ayo ni amagambo yavuzwe na Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Manzi Willy. Yavuze ko uwifatanya n'abantu babi cyangwa bagashyigikira ikintu cyangiza akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe. Ya rero yamaze kuba apfa General Mutayomba, wari umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa FDLR, ni umutwe basize bakoze genocide mu Rwanda. Ubwo sinzi niba nawe dukurikije amagambo yavuzwe na Manzi Willy, Guverineri wungirije
w'iyi Kivu y'Amajyaruguru, nimba ibyo bitukurikije byavuze, nimba nawe twavuga ngo Imana imuhiruko ridashira, nimba tuvuga ngo tubwo simbizi, gusa hari abaturage babonye ubutabera, reka mvuge gutyo, abo yahemukiye, ubwo nuko bimeze, yamaze kuba apfa. Gusa ikindi nyine yakomoje kuba ngo cyane cyane kuri uyu mugani ko wisunga imuga kubitanwa nayo, ntabwo ibyabo birasobanuka ese niba ande yaba yarisunze. Ibyo byose turaza kugenda tubabwira uburyo bimeze, turakomeza kugenda tubakurikiranira uburyo gahunda zimeze. Naho tuvuye kuri Mutayomba wiyise generali, bwo nkuko Manzi Willy yabivuze, umunyekongo Babunga Benjamin Watuna aherutse gutabwa muri yombi ari kwa 27 Gicurasi i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'igihugu cy'u Burundi, afashwe n'inzego z'ubutasi z'u Burundi, aho amakuru atandukanye yizewe avuga ko iri fatwa rifitanye isano n'ibirego byo gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 cyangwa se AFC 23, mu gihe u Burundi bukomeje gushimangira ufatanye mu by'umutekano na leta y'Kinshasa. Amakuru avuga ko inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zasabye abategetsi b'u Burundi gufata Babunga Benjamin Watuna, ushinjwa cyane cyane kuba yarasohoye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook na X yahoze yitwa Twitter isesengura ryimbitse rinenga ubutegetsi bwa perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse no ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara nyinshi zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bamwe bafata Babunga Benjamin Watuna nk'umusesenguzi wigenga wahawe agaciro kubera ubumenyi bwe ku byabaye mu mateka n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Abandi ariko bamushinja kuba yegereye u Rwanda cyangwa umutwe wa M23 kubera bimwe mu byo yavuze ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo gufatwa kwe, nk'uko amakuru agera kuri Source Media Burundi avuga, Babunga Benjamin Watuna yakoraga mu bijyanye n'ubutabazi, yakoranye n'imiryango myinshi mpuzamahanga nka AMI, ADRA, AZOA, Meriscope, Save the Children Care na UNOPS. Uyu mugabo ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomereje kaminuza i Bujumbura, kandi yabaye igihe kirekire hagati ya Bujumbura ndetse na Uvira. Amakuru aturuka hafi y'umuryango we avuga ko ubu umugore we n'abana be baba mu Bubiligi. Ifatwa rya Babunga rije mu gihe hakomeje kubakwa ubufatanye bukomeye mu by'umutekano hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega. Bivuga ko abaturage benshi ba Kongo bafatiwe mu Burundi, hanyuma abafite mu Burundi hanyuma bimurirwa i Kinshasa muri iyi myaka ishize. Hari indi nkuru rero The Quick Times News turi kugukurikiranira. Hari amakuru avuga ko bahibu abarenga 600 ba FRDC bamaze kuba bagera mu Burundi. Amakuru rero ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi turi gukurikirana avuga ko muri iki cyumweru iki gihugu cyakira abasirikare babarirwa muri 637 bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'ubundi abari kuvuga ati ni muri wa mugambi w'ibihugu byombi abihuriyeho wo kuba rwose batera u Rwanda. Ubwo turakomeza gukurikiranira ayo makuru, nagira ngo nyakubwireho ubundi tuyagukurikiranire neza, tuzaze tuyaguha. Dibenga Oziana in The Quick Times News, ndagushimiye ko ukomeje kubana natwe. Amahoro n'imigisha nyagasana tanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere kandi mukomeze kuryoherwa na weekend.